Halo. Brate, selam aleikum. Alaikum selam. Šta ima, kako si? Dobro je, hvala Bogu. Ko tebe? Ma evo, vala, nerviram se već 2 sata oko ovog termina. Što? Šta je to bilo? A pazi ovo, zovem gore ovu jednu dvoranu. 15 minuta veza zauzeta. I hajde javi se neka djevojka, reko dobar dan, imate li slobodnih termina za sutra? Kaže, nema dnevnih, ostala im samo 2 noćna. A reko, ništa fala. A skupim ti noćni, reče mi ova jaran 80 maraka. Pa jeste, vala, skupo baš. Onda nađem na Google broj neke dvorane, zovem kad birali ste nepostojeći broj. Hajde, reko, dobro. Zovem 3. lokaciju, kad reče frajer da su zatvorili ima godina dana. Reko. I odustanem, ne mogu se više nervirati. Ne vjerujem, vala. Eto ti. Hajde ići ćemo dole kod nas u Hadžiće. Jest da im je parket, ali hajde, nema vezi. Pa hajde, može. Joj, da vidiš, prošle godine isto tako, sjedim s ovim jednim na kafi u gradu. I reko, hajmo negdje da odigramo pesa koju. I na Google tako tražim lokacije, zovem prvu, javi se momak, kaže nemaju pes, samo fifu. A reko, svašta. Zovem drugu, kaže sat vremena 8 maraka. Ma reko, čega 8 bola? I na kraju reče mi ova jedan jaran da ima gore na čarši dobra sokerhana i gore odemo na kraju. Kako bi bilo dobro da ima neka aplikacija ili sajt na kojim su izlistane te sve lokacije za sport i zabavu sa informacijama oko cijena i tako toga. Pa, to bi bilo ekstra. A dobro, možda i bude nekad. Moj Mohamede, teško da ćemo tako nešto doživjeti. Ali možda bude nekad u budućnosti. Ja. Hajde, Odo. Moram neku vamo zadaću za faksu raditi, pa se čujemo. Hajde, sretno. Prije nedelju dana. Idemo Sajde! Huseinović! Gol! Cikanović pravi blok. Keletović za 3 poena. Prce ide do kraja, Prce pogađa! Imate slobodnog vremena, imate viška kilograma, fali vam zabave, novi ste u gradu. Ovo je idealno rješenje za vas. Na jednom mjestu preko svog mobilnog ili PC uređaja na mapi grada Sarajeva možete vidjeti sve lokacije sa informacijama koje vam nude sportsko-rekreativne i zabavne sadržaje. Kao što ste čuli na razgovoru između prijatelja i mene, zakazivanje, na primjer, sportskih termina može biti dug i stresan proces. Za sada ne postoji niti jedno rješenje koje bi nam na jednom mjestu omogućio prikaz detaljnih i tačnih informacija o objektima koje nude sportsko-rekreativne i zabavne sadržaje. Upravo rješenje za navedeni tip problema nudi ovaj GIS projekat. Na jednom mjestu su prikazane, odnosno izlistane sve lokacije u gradu Sarajevu koje nude spomenute sadržaje. Ne moramo više zvati i tražiti lokacije kako bi se raspitali o radnom vremenu, cijenama usluga i drugim specifikacijama koje bi nam pomogle u odabiru. Koje su to funkcije koje sadržava ovaj GIS projekat, pogledajmo u nastavku. Krenut ćemo prvo sa državom Bosnom i Hercegovinom. Kao što vidimo, država Bosna i Hercegovina je ispunjena rastarskom slikom
koja prikazuje neke prirodne i vještačke ljepote države. I ovaj prikaz je vizualan do određene razmjere. Pomjeranjem kanvasa možemo vidjeti kako se ove male slike unutar kompleksne rasterske slike mijenjaju. Kako se krećemo prema manjoj razmjeri, ova rasterska slika nestaje i što se više krećemo unutar Bosne i Hercegovine, odnosno prema gradu Sarajevu, možemo vidjeti još jednu rastersku sliku na kojoj je prikazana Baščaršija, odnosno Sebilj, jedan od simbola grada Sarajeva. Još u manjoj razmjeri rasterska slika će nestati i ostaće samo granice grada Sarajeva i općine koje su sadržane u gradu. To su općina Novi Grad, općina Novo Sarajevo, općina Centar i općina Stari Grad. Na još manjoj razmjeri prikazat će se sve dodane lokacije za sport i rekreaciju i zabavu. Sa lijeve strane možemo vidjeti slojeve, odnosno koje su to sve lokacije dodane. To su rukometni tereni, odbojkaški tereni, klizališta, bazeni, fudbalski stadioni, lokacije za pikado, za PlayStation, fitness, odnosno gym, odnosno teretana, bilijar, tenis tereni, košarkaški tereni i fudbalski tereni. Ukupan broj ovih svih lokacija je 75. Na još manjoj razmjeri su prikazana imena ovih lokacija. Također možete primijetiti da su iscrtane i parking lokacije. One se iscrtavaju isto na određenoj razmjeri. Na većoj razmjeri nisu vizualno prikazane, međutim na manjoj razmjeri jesu. Ovo je jedan od bitnih faktora ovog projekta. Na primjer, kada korisnik odabere željenu lokaciju, sigurno ga i zanima ako će ići automobilom gdje postoji najbliži parking toj odabranoj lokaciji. Tako da jednostavnim prikazom može vidjeti lokacije najbližih parkinga. Sljedeća stvar koju ću vam demonstrirati jeste display opcija, odnosno importovanje HTML i CSS koda. Za demonstraciju ove opcije prvo ćemo isključiti sve lokacije i ostavit ćemo samo dvije da bude vizualno ljepše prikazano. A to će biti fudbalski tereni i košarkaški teren. Za prikazivanje display opcije prvo je potrebno označiti željeni sloj. Nakon toga nađemo željenu lokaciju i pozicioniramo kursor na nju. Otvara se HTML CSS preglednik na kojem su navedene sve osnovne informacije objekata, kao na primjer ime objekta, adresa, kontakt, tip podloge, radno vrijeme i dole jedan od najvažnijih faktora jeste cijena termina, radnim danima i vikendom. A skroz na dnu su prikazane informacije kao što su koliko traje jedan termin, da li su potrebne rezervacije, da li posjeduje ta lokacija opremu, tuš kabinu, toalet i slačionici. A za one koje ne znaju, na slici je prikazana legenda bosansko-hercegovačkog fudbala Safet Sušić. Ne sam Safete, ne sam majstore, vizije ko s televizije, kome loptu sada dodačeš,
Na sličan princip su odrađene i ostale lokacije. Pa evo na primjer za košarkaške terene nađemo lokaciju koja nas zanima. I informacija će se prikazati. A na slici je naravno prikazana legenda bosansko-hercegovačke košarke Mirza Delibašić. Ovo su trenuci kada sarajevski studenti predvođeni Mirzom Delibašićem osvajaju najveći trofej, kup evropskih prvaka. Za PlayStation, odnosno gaming lokacije, prikaz će izgledati ovako. Na nekim lokacijama su povezani direktni linkovi koji prikazuju detaljne informacije, na primjer o cijenama. To će biti demonstrirano, na primjer, na olimpijskom bazenu otoka. Ovdje su navedene osnovne cijene, odnosno cijene jednog termina i cijena mjesečne karte. Međutim, postoje i određeni paketi koji su detaljnije objašnjeni na ovom linku ovdje. Kada kliknemo na sličicu, otvorit će se website, odnosno PDF file bazena na kojem su izlistani svi paketi, usluge i cijene. Nešto slično je urađeno i za fudbalske stadione. Na primjer stadion Asim Ferhatović Hase. Ovdje je, pored detalja o cijenama, odnosno ulaznicama, povezan i link sljedećih utakmica kluba koji koristi ovaj stadion. U ovom slučaju to je Fudbalski klub Sarajevo. Sljedeća funkcionalnost koju ću vam pokazati jeste Action. Dodana je akcija koja će klikom na određeni objekat otvoriti Google pretragu sa imenom tog objekta. Ovo će koristiti korisnicima ukoliko žele još neke dodatne informacije, pa da ne moraju ulaziti na Google pa kucati manuelno imena lokacija, mogu jednostavnim klikom to dobiti. Automatski se ispiše ime tog objekta, odnosno te lokacije. I tako dalje. Od određene razmjere se iscrtava, kao što vidimo, ova ovdje glavna saobraćajnica koja se kreće od stupa, odnosno od početka grada Sarajeva do kraja granice grada Sarajeva. Ova glavna saobraćajnica je iscrtana zbog kreiranja takozvanih superlokacija. Superlokacije su lokacije u ovom slučaju koje su maksimalno udaljene 1 km od ove glavne saobraćajnice i maksimalno udaljene 150 metara od najbližeg parkinga. Ovo korisniku može dobro poslužiti ukoliko korisnik ne želi da ide na one lokacije koje su udaljene od jezgri grada. Pogotovo ovo važi za one korisnike koji su tek prvi put ili tek par puta u gradu Sarajevu,
pa ne poznaju dovoljno ulice koje vode do tih lokacija. Za uključivanje tih lokacija prvo ćemo isključiti ove defaultne, te uključiti grupu u kojoj su smještene te lokacije i uključiti slojeve. Dakle, kao što je već rečeno, sve ove lokacije su udaljene maksimalno kilometar od glavne saobraćajnice i 150 metara od najbližeg parkinga. Do ove funkcionalnosti se došlo koristeći toolove kao što su Clip, Intersection i Buffer. Kao što ste mogli primijetiti, svaki tip lokacije sadrži svoju specifičnu oznaku, odnosno ikonicu. Na primjer, za bilijar ikonica je ova. Za PlayStation, odnosno gaming klubove, ikonica je u obliku joysticka. Za teretane, odnosno fitness centre, ikonica je ova. Ovo su fudbalski tereni. Ovo su klizališta i tako dalje. I još jedan koristan tool koji se može kvalitetno iskoristiti za ovaj projekat je ORS tool. Preko njega se može odabrati početna tačka, na primjer Baščaršija, i krajnja tačka koja će predstavljati lokaciju do koje korisnik hoće da dođe automobilom ili pješke ili biciklom i tako dalje. Nakon toga iscrtat će se najkraći ili najbliži put do željene lokacije. Ovo je također veoma korisno za korisnike koji prvi put posjećuju lokacije. Također, kada se iscrta putanja puta, u tabeli će se prikazati informacije kao što su dužina puta i potrebni vremenski period, odnosno vrijeme za dolazak do željene lokacije. Konkretno na ovom primjeru, odnosno na ovom projektu, su određene 3 lokacije, odnosno 3 rute. Rute Baščaršija, Centar za sport i rekreaciju Safet Zajko, Baščaršija Vistafon i Baščaršija stadion Asim Ferhatović Hase. Ovako to izgleda za relaciju Baščaršija stadion. Relacija Baščaršija Vistafon je obojena žutom bojom. I relacija Baščaršija Centar za sport i rekreaciju je obojena zelenom bojom. U tabeli atributa, kao što sam već naglasio, su iscrtane osnovne informacije relacija, kao što je distanca u kilometrima, trajanje putovanja do lokacije u minutama, ime relacije, po kojem kriteriju se odradila ova lokacija, to je u ovom slučaju fastest, odnosno korištena je ruta preko koje se može najbrže stići do lokacije, vrijeme putovanja u satima, ukoliko želimo rutu do neke druge lokacije koja nije odrađena na ovom primjeru, idemo na web, ORS Tools, odaberemo s čime želimo
doći do te lokacije, recimo to će biti auto, i koji kriterij želimo, nek to bude ruta preko koje će se najbrže doći do lokacije. Idemo plus, odabere se početna tačka, u ovom slučaju može to biti opet Baščaršija, i krajnja tačka, recimo ovaj ovdje fitness centar. I sve što preostaje jeste da promijenimo malo simbologiju ovog puta, odaberemo neku koja će uočljivije prikazati tu relaciju. I kao što se može vidjeti, ruta od Baščaršije do fitness centra je iscrtana. Prikupljanje informacija je vršeno preko društvenih mreža, Google mape, direktnih posjeta lokacija i telefonskih poziva. Prilog o tome je pripremljen u nastavku. Dobar dan, jel fitness? Nije. A našao sam ovaj broj na Google. Nije znači teret... Laže Google. Nije teretana, znači. Privatni broj. Aha, u redu, ništa, da. Svinte. Ništa sveta. There once was a ship that put to sea, and the name of the ship was the Billy O.T. The winds blew harder, about it down below, my bully boys blow. Soon may the wellermen come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She'd not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Za sada, ovo je jedan početni, ali sigurno koristan projekat. U narednom periodu bit će u planu da se ovo rješenje pretvori u jedan sistem koji će pored informacija sadržavati i mogućnosti zakazivanja termina jednim klikom, čime bi se dodatno uštedjelo u vremenu i novcu.